imam dan para pembantu syara, para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, tokoh remaja, yang saya tidak mungkin sebut satu persatu, lebih khusus anandaku semua yang alhamdulillah ya masih bisa aman-aman sedikit. Ya, mudah-mudahan ketenangan ini bisa berlanjut sampai di titik akhir acara insyaallah. Sinina teman-teman lebih ke yang hadir jamaah maulid insyaallah dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tusyukur maraja risa raja kuasanna pongallahu taala. Magai na sebab Allah taala terlebih egan na papinya menawariki. Na ya Allah taala de na suruh kimpala ipape de cengi na wariki Tetapi ni lora mi Allah taala sukuru kiwi na tamalakangi de cengi tapunaye na sabari na wariki dali Allah taala tan risa polena insyaallah amin. Jalo gara utana itu ngaki dalik kiga jero ditasapa menesa atau dia menesa. Ulangi. Dalik kiga je tasapa tu ngangidi menesa atau dia menesa. Magi ni sapa aku menesa ni. Ya. Cocok ni gapaku tanaku. Magi ni sapa aku menesa ni. Anu dem itu namanya saya sapa. Ngerti ni? Ya. Mudah-mudahan kaya nak janji pong Allah taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nigi tau maraja syukur sesena papenya maku uarengi dalek tan risa polena. Ya, pangkutana kedua. Kira-kira angka narotau ganna dalek na nasading ia rumah nasaya pura reking. Kagretan mana pegawai negeri ganna roga jita. Ah? Made na ganna. Ya. Kege pelik pak ganna i. Ya? Kege pak ganna i. Dalik teman sepulina. Ya ko dalik teman sepulina iya pule. Namo anu dini bayang kawat di wajah mana tu. Betul tidak? Ya. Jadi makanya iro tari isapa dalik teman sai. Apa ia menasani tajak baman ni watuna. Iko pak galunge. Manasa maka dapat tampulan lah binapo boleh. Aja na stres maka dawat di ketalung pulang deh na mungkin ya pak darai makoto pak pengimpangi makoto itu bapak ibu sekalian termasuk padangkangi makoto bapak ibu sekalian anung kemana jarak waktu tetapi iro nak jancangi pong Allah taala dalik tan rissa polena pekun acarana lolongan ngero okoni rumonro tan rana nelora ki pong Allah taala sadari papenya mangina wareki sukuru kiwi tarima madecengi papenya mangina wareki. Yang ketiga paki guna madecengi dalik na wareki pong Allah taala nyawa kina nyawa nariki nyamangi nariki pong Allah taala nasabari iro lalan na nawadiki narik dalik tan risa polena tanai ni gare siaga syarakna napa wadiki lolongat dalik tan risa polena pura tu paunange nomor sidi sadari maka da iya ya punanya makoko dalik pole ribuangi. Yang kedua sukuruki tarima yeron nyamangi muangkai. Ya, sukuruki mutarima madecengi angkai. Cek de togi mega togi ha. Yang ketiga paki guna madecengi akamalaka nyero dalik mololongange. Sehingga ia normatu mancaji baraka. Kega yasa baraka, yasanya baraka anu cedek mapak gena. Anu angka tarima sagena. Itu yasanya baraka Bapak Ibu. Jadi akong tahu tarima kedai siaga mija iya. Tahu dia nak baraka dalik ni itu. Mengerti ni kah?
Gaji kasih di siko ami. Ia na tahu dia lanya sisa baraka na dalik na. Mesti na makadaki alhamdulillah angka rumaga paro tahu Tapi mawatang apa pak tericenga ki merom ina tu merom talepo jeta. Pak tericenga mi. Ya. Padahal dia na marigaga tu cenga tapi aja mau cenga teru. Ya. Ya na rupa biasa kata Allah boleh ya ceritaku marepin yu pelat tu kotangan tu igay. Ang kata Allah makutana ustaz. Engkau makasiwat dibaca-baca ibaca na tu pada tu atau. Ni ka maca bali kira-kira ro. Ya. Apa wita je ye megalada materi mako ko ceramah ko ni Bapak Ibu sekalian. Ya ko yang baca masih jako sogi, ya ko yang baca masih jako takamaja indramu dan seterusnya. Namo atung baca terus ko de gawas selem de tum lewajai. Hah? Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya. Jadi makanya dalam hidup ini bagaimana kita pahami sebuah kaidah hidup sehingga dekna tu menderita tuo. Cengaki rigo memang wedding ya kita itu made cenge. Ya. Mak kita lempuki nasabak angka tahu pada muki. Tu cukup mak kita magai. Sadar ki. Maka dah angka mau patau ikalah. Ya. Angka na tahu ikalah. Ya. Cuma yang jadi masalah Pak Tariero ipau maka dah tumilo to pada tahu. Iya biasa kata neto makor pusing asa di maka dah ago podangi. Mereka Pak Guru baca-baca ke mana ni ko tito Ya. Angka ni ko Facebook angka ni ko YouTube iro baca-baca Iya tanya baca-baca. Tapi nisab baca ko pura Pak Guru. Aga walengi cammi napa ni tatapana. Bisa ni baca tapamu. Tahu moga. Baca ni deh. Kak baca-baca. Ya ko ya Pak Guru mito kak ko salah. Apa maka deh angka amai baca na tu pada tahu. Jadi walengi cammi ni te tapana pada moga tahu nita. Baca ni ka. Nah kada deje nak waru Pak Ustaz si Pak aja itu. Dek. Angka je tu Wat itu ki pada tahu. Maka dah kak mis semoga je ya sangi tahu ia tu tahu si dimi. Tapi mak dupa-dupa tahu. Ya. Kegame lo malah pada. Pak angka tahu jangan. Iya. Iya. Mega. Nah kada angka je tu Pak Ustaz Pak kada kak. Angka tosogi nah kada iya tu. Oh berarti mau tahu ya Pak. Ya minasa tahu ko sogi. Ya ko dena sogi tanya tahu. Dengan aku bahasa ugina Pak. Ini Bapak Ibu sekalian jadi mohon maaf. Guru ki cedek tuo. Sadar ki. Tahu ki. Tuo ki rilebo na tanai angka memang na dalek na puranato rupo ngalata la realeta. Cuma yang jadi masalah. Melo kita pamita silau na manangi. Pasipulu silau na manangi. Ibu Pak, utanay kigare, tule rumahnya manyamay ko tapang kamana yung silalo na pole. Tule manyamay ko makasama manang yang kapole. Tanya to la sa ulu. Pongal tala puranaturo ni ya perluangi gangkana ya perluangi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Makanya ia narun tumilau baraka ri pongal ta'ala. Ini teman-teman lebih ke hadir. Salawat ini apa salam ala salabirna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasare pamasi na niya salamakan minaz zulumati ila nur. Ulangi pe mangi. Tapaha garonangi lopa wiro pamulan ro. Tapahan ibu. Agaro aja tak darekangi daleta. Sukuru ki bawani. Mako matoro matu ko malagita telo. Ko digata wata aja. Ya, ada. Iya. Apa ya kureking yeme dia naganda. Pasti yang katahu na salah. Nang katahu matu tau malah lebih. Pasti. Apa dia panang kau runtuk tau malah lagi agak-agak malah cik di.
tari maralalap bileng. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya kau dikata wata sabaraki yang kata lolonga syukuruki ya kolab bibitalah abirengi sesa supaya tatam ya malata. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Aga jipigo ya wani. Ibu mamaulu ya ko mamaulu itawe berarti melo ipakanjaki peringerangi risi dia tahu melebi perlu ngerang nasabari ari ngerangeta wedding patuju ki natu salama lino salama akhira papada tuana lolongangi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi masalah boleh nasa ngalena mamaulu si sanay tanay dega ngerang aga na po pacaramay. Berarti tahu aga sanay rolau. Boleh mamaulu. Ya. Dega na maulu tayo de na gani ngerang. Sila lona. Ya pure paula dega aga tama. Ya dega lepang. Ini Bapak Ibu sekalian maulu asan na ro. Ya, minimal insya Allah deki gagam maulu tanna podo lattu ki mato tari makanja peringerata naraki mate baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah menjadi sebab insya Allah kita semua penghuni surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Namo jero ka pakangkan nami romegatoni wat ditabawal lisu. Hah? Dia pernah tama. Oke. Aguralu pula deh je. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ira amalu kange Bapak Ibu ipigau tahu sebagai apa? Sebuah keyakinan tradisi. Bukan keyakinan akidah. Tapi keyakinan tradisi untuk apa? Bahasa namo pemakadai memperingati. Yeah. Memperingati. Berarti kita bersama-sama mengenang sesosok manusia pilihan. Tapi kalau peringatan, apa masalahnya? Ya ko sarjana hukum itanai, aga batongan nama kadai peringatan. Berarti hati-hati. Jangan sampai kau melanggar. Ya kalau kau melanggar berarti ada resiko. Itu peringatan. Inilah yang jadi persoalan di tengah umat Islam. Magai nasabak mega seji seletak lebih ni semana tepu asanna artisena asanna Nabi Muhammad lolok baine. Dah? Nah yero akacera sukuta. Bapak Ibu sekalian. Tapi dia melupa kapal lagi. Pak yakin nggak si Pak Darumpu ki mingaramana nih. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu bukan syarat mutlak untuk mencintai Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah bukan sekedar tahu nama siapa dia, siapa orang tuanya, dan seterusnya. Bukan. Tapi kita ingin mencintai Rasulullah SAW sebagai umat. Pengikut Rasulullah yang harapannya kita di dunia kita menteladaninya dan mudah-mudahan di hari kemudian insya Allah kita mendapatkan syafaat masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat tiata masuk surga kau? Hah? Milo mana kita masuk surga? Kira-kira mawata gatame surga? Kira-kira kega malo mayonri tama matu neraka atau surga? Urasa-rasa ye mawata-wata tame surga pak. Ye iya tame neraka. Nuli malumo-lumo. Ye. Tamu-tamu lebih yang kadir. Ini sekadar ya apa ya istilahnya melo ibu kakalenge. Pahami agama, pahami Allah, pahami Nabi Muhammad sebagai apa? Pahami ilmu yang sampai pada diri kita supaya apa?
salah satu pesan Allah. Ya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayuridillah khairan yufaqihu fiddin." Nigi tahu melo makanja pakkalinonna. Ulangi nih. Nigi tahu melo makanja pakkalinonna. Pakanja kilalui pahamu oko agamai. Ya. Pakanja kilalui pahamu oko agamai. Mari Bapak Ibu, nasabak telu pengangkaran na tahu riasanya agama. Siddi, angka tahu de gaga agamana. Ya, betul tidak? Angka tahu de gaga agamana de memang to gaga. Ya. De gaga agamana teperi Pak. Angka tahu matapa oko agamai. Tetapi si garu-garu. Ya. Angka tahu liwat tepuan ko agamai. Nasi matai memato, degaga garu-garuna. Nah, makanya angka kelima, karena ini kan kita mau dapatkan kemuliaan kita beragama. Kemuliaan kita beragama. Tang kelinga gare kalimana. Angka tu biasa yang kelinga ko makadai tawe. Magama tawe itu. Aga ko papinadita si bakal tapi kiri-kiri tawe. Kong katawi jilo makadai magama tawe itu. Pasti otata makadai. Oh iya tawe mapato. Melebi. Mamase. Masengerang. Mabesah. Ya. Makoro kapade kalimano ko makadai tawe magama tawe itu. Tapi coba gere kalimat kedua. Magama bawam itu tahu. Aga ko tak ter ko makadairo. Magama bawami. Ya, berarti rajin beribadah. Ya, rajin beribadah, tapi rajin juga berdosa. Ya. Rajin berbuat salah. Ya. Berarti ya ko makadeni tawe magama bawami berarti dua ni tu palawangan ni tatawe. Nomor siddi apa to ngangko agame, yang kedua sifat. Sifat. Yena tu ampai Nabi Muhammad lelanti mancaji nabi nan nia suruh ripong Allah Ta'ala untuk apa? Isuroi pasukui ampe kedona taulinoi. Ya. Isuro pasukui ampe kedona taulinoi. Denang kana kada oko ayat hadis makada iya Nabi Muhammad itu utus oleh Allah untuk pasukui tepat na tawe. Ni gapura mangkalingan kau sas pura caramangi. Makada Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akidah umat manusia. Tidak Pak. Karena dia gaga tahu Pak mulai sempurna tepat na kecuali alena. Apa puanglah sama kada yazid wa yangkus nasa nabita. Ya. Ia tepat imma. Ya. Syakira wa imma kafura. Angka waktu nama kanja angka waktu. Ya. Nama nakapere Bapak Ibu sekalian. Ia rumah sumutami rupa. Jadi dia kata mulai pasuku ia sangat tepat. Apa Nabi ta pura rampe memang ni masum utama tepat na tahu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya. Nah, utama ini Pak, nasabair Nabi Muhammad napole nama kada innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi ampe kedom itu mena pasuku. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya dalam ajaran Islam, coba gare Pak, sininna syariah, ya, ni gato mulai pasuku syahadana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yule pasuku bacana, tapi tulega pasuku kedona, ya, contoh, mohon maaf ini. Karena ini masalah syahadah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi utane ki gare ibu. Ini biasa memang nak lolok ko.
Pak mana sedih gaurani? Ya. Mohon maaf. Di saat kita punya anak bayi, anak kecil dan seterusnya. Tite gare. Aga ko tak tersekaitan dengan anak ini dengan Tuhan. Ya. Dega blena kadepong Allah Ta'ala. Nabi tak min mauludi yuladu ala fitrah, anak lahir dalam keadaan suci bersih. Tergantung kedua orang tua. Tapi yang jadi masalah, di saat kita bicara akidah, benar tidak amalan yang kita lakukan? Contoh. Ya. Iro biasa ko pura kimi mana ko rumah sakit ibu. Detor nang kana dampingi ki tauleng pasui anak tau ke rumah sakit. Hah? Kang ngalele tamilau to? Tapi maaf dia namanya pasu namuli ni tauleng. Ya mau maaf ya, apa si cocok maknya. Riwat ti ipasuna iya rogaga ya kibuara syara. Maka daya ko maliwang ko si dia salo irempa italo salo Biasa kamakaro ga? Pakutanai. Iya we iya anak jaji pole kega. Magi nang kasanre na laing. Wat dingi pasalama isaliwan na. Pole ripo ng Allah Ta'ala. Sumak bicara syariah apa? Mak bicara kaidaki. Ya kota lokan jaya dempereng makan jaga. Detor na tumubasir. Niga tarimpakang. Kamu maaf ya, mau maaf. Artinya saya mau kita memahami agama ini jangan sekedar gampang kita melakukan sebuah syariah ibadah tapi sisi lain tanpa sadar itulah yang merusak agama kita tanpa sadar. Itu Bapak Ibu sekalian. Itulah yang diajarkan Nabi. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan anak kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi Muhammad mengajarkan setiap anak yang lahir disunahkan apa? Azankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri. Ni gatau isuruk bang. Ya. Afdalnya yang mengazankan anak itu adalah bapaknya. Apa iro taru-tarona. Alena tarui. Alena makatai. Alena angkanya no korogagai. Makanya pada saat lahir yang harusnya yang jemput itu adalah suami. Cuma kami cek de masalah. Apa meromo dokter. Oi dena melo kong kelakena jampangi. Kau mana. Meromo ipasulah kaya. Nah alena pertamai. Mestinya. Suami lihat. Ini rupa biasa. Mohon maaf. Ini kisah nyata. Pas di saat jajiwi anakku. Angkana. Dia cik di dua atau mana tuh. Angkana atau misalkan ada ustaz. Tertolong nak kasih. Baraka na cik dek. Kadang baraka aga. Nah kada ini kasih kupuran bangangnya anakku. Maka dah iya ko minam mak baraka ya ambo nah. Ya. Nah kadatannya persoalan na ya ustaz. Idi kasih kupuran nula dan kadang dia nawat dia mupuran nu. Iko mi tanggung jawabi. Nah kada ai mi tahu tu aja sedih ustaz kadang mi tahu. Nah kada mi tahu kak ko sigilingan ni. Oh tahu deh nang kena bang. Jadi terpaksa ku pak guru magampang mi. Ya matu ku jaji anakmu upak guru ki. Agi-agi ku baca ya tota baca. Yang penting ini bangangi. Jadi alena bici anakna iya bici do cilina. Apa dena wat di malopo sadae. Jadi mak depe ni timun na ko do cilina nana. Nataja to nama te. Allahu akbar Allahu akbar. Jadi alena bangangnya nana iya bangangnya mbok nah.
Apa nul lewat na jadi dia na pura lay bangang. Salah gakalaku Pak. Nah sebab ini kan kita tidak tahu. Jangan sampai kita merasa suci, merasa bersih, merasa pintar. Baru kita mau ambil hak orang lain. Ya Pak. Boleh mendoakan orang tetapi jangan ambil haknya. Kasih hak orang tuanya yang mengazankan anaknya. Maka kita pakai metode. Apa itu ke agama kan makan agama. La dina liman la akala dia itu namanya makan jaga mana takut dia makan jaga akalana. Jadi makanya ipajok katopa tu akalangnya nawak di makan jaga agama makoto ni amau lukangi panrita tak na pajok kay akalana pekuno acarana nasi pulus salangi oko si di anruan ni Pak Guru. Ye akala jok kay he magi Pak taban di nigare. Iya ko mamiraja itawe makwaga igan na tawe. Magi na cedek mi? Atau megay? Ha? Magay. Angka talo. Maga balik koletoriti talo miraja Nah kada maki buah si tradisi baru. Iya senge tradisi Pak. Dena perlu ayak. Ya sangi tradisi dena perlu hak desa. Tapi aga pale ya sangi tradisi agan na mimelo lay baca. Iro tradisi ipakangka aga at betuangan na. Aga gunana. Ya miro. Ya ko makan jami betuangan na makan jama to gunana. Deto na si salah agamay. Degaga salah na ipigau. Na sabat de meto Nabi Muhammad na isuro lor robe tradisi na tawe. Isuro milo pakanjaki ampe kedona na makanja pahana tepat na ripong Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang jadi problema makoko pae magai. Nah sebab selalu jadi perdebatan kenapa sunnah Rasulullah jadi perdebatan panjang di tengah umat Islam gara-gara sunnah orang baku bombe. Kalau ke masalah apa? Angka sunnah Nabi Muhammad bombe tahu. Kenapa sekarang banyak orang mempopulerkan sunnah tapi bombe-bombenya jalan. Masigi na bombe to. Padahal bicara tentang sunnah. Padahal yang dinamakan masjid itu Baitullah bolana puangi. Magi nang kanale seri nak kadatan yang anggota aku kur. Na de nak bicara anggota tahu ko tame masigi bicara ata miripong Allah Ta'ala. Ia pale ko iko imang iko yakin rola iko makmung iko macin rola titi. Ya miro tuntunan ria sange sunnah Bapak Ibu sekalian ya apa tahu ya sak mapahang agama ya sange sunnah menuru alena. Menuru ni sange ya nisange tahu na dene si cocok nisange salah. Ya. Nabi Muhammad mengamalkan sunnahnya bukan satu Pak, bukan amalan saja. Ada namanya ucapan, ada namanya takrir. Agar takrir Bapak Ibu, napdek napigo nabita deto na paguruangi, deto na perintangi. Tapi napigo sahabatna na deceng, napalaba na sanjungi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi ya Nabi Muhammad tuo Pak tarimita deceng selama deceng mui mage Pak nasabab puangi makadai aga na po puang Allah Ta'ala makadai puangi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya na rekengi puang Allah Ta'ala pangkau kema deceng selama deceng mui aga na masalah. Aga na masalah. Tapi oko ni rumonro persoalan mako kopae magai. Maaf. Melo mana ya sate to madece de. Melo ya satau madeceng, mi ya satau deceng, tapi de nape deceng. Betul tidak? Melo ya satau deceng, melo ya satau mape deceng, tapi de nape deceng. Magi Pak. Agama nasa napatato tapi aga nakibua kara-kara. Padahal mestinya ko magame tahu aga asik di sidiang. Asik di sidiang.
Iro pale kode tu si paha wajar de na pada isa nau tae. De na pada aguruange. De na pada guru tak. Pada lagi guru belum tentu pada isa nai tarimae. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tu syukur maraja angka napakang kapan ritata si di jama-jamang. Yang istilahnya adalah peringatan Maulid. Untuk apa? Mengenang manusia pilihan, sesosok manusia pilihan yang menjadi contoh teladan. Rigo purata nama guru makokoi, sidi dasar pokoknya apa? Mansalaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tahu lomo-lomoi alena lot tudat madeceng mangkalingi ayat-ayat na pong Allah Ta'ala ibaca. Makguri ayat na pong Allah Ta'ala. Ia to natutol lomo-lomoy alena lalanat jalan-lalanat tama suruga. Jadi mudah-mudahan ini mati insyaallah malumo mana kita masuruga. Amin. Magay tatambay pak disengeta makada iro peleku mak gamay tawe de na wadi mega susah. Ya po to sama koko mak gama magi na pede magama pede mega susah na. Betul tidak? Ni wani si sala Indo na. Newa ni si sala sapo na. Newa ni si sala bali bola na. Yeah. Makwa gajar playa guru kwa gamay. Iya kwa gamay agam pa. Nelora mi pong Allah Ta'ala. Aga nasang pong Allah Ta'ala. Kuntum khaira ummah. Iko si kanja-kanja na ko ummah. Golongan umat. Kegay. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi Muhammad lagi isuro mi palatu de cenge. De pelik na pigaw itaw milodor pong latalo opo ngaling kasi patirong iro tawe. Ya po idi se sama guru, ya ko pure pak guru na dia kaling tapaka di sa neraka mana mati ya. Dan memang kaling baca. Mengake Nabi Muhammad dia nak kena kuar mak dakwah. Nabi Muhammad dia nak kena melo sese tahu pak. Coba negara. Ya ko sifatna Nabi Muhammad miala. Onro kanjakna tahu yala contoh pak. Bayangkan nih di perang Uhud. Maga ko perang Uhud kisana. Polo ni isina. Mak darah-darah tapana. Mak darah-darah ajena. Tapi sidni pakuragana Nabi Muhammad. Darai macolo eri ulun na riwatakalena. Pekuno acarana aja na miti oko tanay. Itanay oko sahabat matitay wiro gagay na kada ya Rasulullah. Aga kareba manang ka makuraga kon tarimutimang idaramu na kada mita ulada ka kasi komiti dare o kotanay na sabari sita tiita dare o kotanay na sabari turu pacalan pongalatalo korto cacay ka. Bayangkan Nabi Muhammad ipat diri nintar ni lodongan mo pinapasalama kalino akhirat tawe. Ya po ay ditaja ni rigaga na naleseriki. Nah sangalena magama. Cocok mau gajar rupa wiro. Artinya apa Bapak Ibu? Ya kok mak gama ki, ari ngeraki. Pongala Ta'ala si bawa pada tataulino pakanjak ya si sumpungamu. Nah ya mako kata saya, ya mina meci sumbu si anggota ini. Ya kok dia si anggota. Tak ada urusan. Jadi emang tuh komelo ko masarah kada tono tidak ada urusan. Aja mundanga. Ya, komelo ko Pak Boting. Urusan itu na anggota mo to na pamuli. Abo ko rimana ni si Jimu. Apa tuh ko deto gaga mewa jampang. Dia apa nak kuaro de? Pak Wita tahu Pak. We napa tu ni ngaramana si Jina ko memang Pak Boting. Ni masara namo capak nero nomor namo masapo kepan stator reking. O peleko masapo kepan yero aleti undangan. Sisa nama ton katurung lah dia na jampang na kada ni gaje tau yero na kada nanai ko je tu mundangi na lawe. Mohon maaf karena ia sifat mimi cerita Pak. Ia Nabi Muhammad Pak dia na pasilangan tahu sogi tahu kasih asih tebar senyum. Tahu ke pangkat dia na ke pangkat dia hargai. Ya apa di madari. Allah tahu leke pangkat na rokoki. Si jin na mak dombo ngapole dega pangkat na nak dia temitai.
Betul tidak? Astagfirullah. Berarti engkau makwaro aja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pak Puran itu ngaku itu mengaki. Iya. Ini kan tujuan dakwah, Pak. Bagaimana agama yang disampaikan supaya akal kita bisa paham, bisa terima. Supaya pada saat kita kembali ke rumah masing-masing, apa sih lolongan nih? Oh, cocolah dan apa nangis rostasi. Na tujuh lada, Kak. Iya season. Kumakada ni laki tepat degay nakada. Nakada. Kalinga ko na nasa. Nakada pa siya kada kita. Memang makulitok iko. De apa nak rumah dari tawe, Pak. Yeah. Akin pun napukulis na kada ya makutan matak ko ka. Kamu tinro. Bajepi. Jangan lupa ini dia naga cerita. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ini agama diterapkan dalam konteks kehidupan kita. Coba nih Gare. Saya hanya tarik kalimat-kalimat sederhana. Tak coba Gare pakan ke Nabi Muhammad kualeta. Tanya tereka ya. Tanya. Apa besok mak bicara mako ki nasan itu tak kadai. Tereka siro. De. Talia kalibarakan. Ya kong katau tangkalingalada bacana. Tengeralega. Dah? Tengerale to? Jadi kong katutau Pak malah di pakaraja pakalabi. Angkana cedek lari na bicara lokro. Meromotan riaku tanan na pawi. Iya. Itu peringarannya Pak. Makanya coba gere. Tarik Nabi Muhammad angka realita. Rigo angkane Nabi Muhammad realita Bapak Ibu sekalian. Tak coba gere rasakan. Melo ki rumah bele. Hah? Nanang kaja Nabi Muhammad realita. Dia nampak bele Nabi Muhammad. Melo ki gemale anu nataw na dena leki. Hah? Melo ki cerita jai tawe. Nabi Muhammad dia nak kena cerita jai tahu. Mau tadi? Berarti kau makero kaidahnya, wat dipakai hakikat naga pun maka deh. Oh berarti merumu lanjut Nabi Muhammad realita. Dia nak bola Nabi Muhammad realita. Magai nasabah degagai pengajae. Taneki gare. Pak iya merepe iya materi-materi pokok terakhir ya. Bapak Ibu. Makan jaga jarak majasi Pak nak tahu? Hah? Oh maja. Tacaca garo ko majasi Pak nak tahu eh? Tacaca. Magi tacaca eh? Hah? Nasaba? Majai si Pak na. Caca ni. Tapi tanah itu ngaki gare. Yaro ko majai si Pak tacaca mo releta. Ulangi gare pagutan aku. Hah? Kata cacala ada si Pak nata ko majai. Tah? Maplay di liwajana si Pak tadi tacaca leta. Hah? Cocok mau ke jero? Ada itu ya Pak mau si panesai. Iya. Apa ya kode ini palempu makoro mega tuh nak kedaya gaji nasri apa kali pakowawan nih. Udah tani mana nih garita? Tapojer ko cerita jata. De, maple magala magosip. Hah? Cocok nih kak. Jadi ero ipalisi realeta magay sa dia na tuampe makada tomotata ya komelo ko galatche tawe galatche jolo alemu. Betul? Makomok kigaro. Wah, itu ya semiande tia echo. Ini mohon maaf. Dakwah itu disampaikan. Siapa orang yang ingin dapatkan hidayah, dia yang perhatikan. Siapa yang tidak mau dapat hidayah, dia tidak peduli. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena hidayah itu dicari, Pak. Tidak datang serta-merta. Tidak. Pasti dicari. Itulah sebabnya setiap orang yang ingin dapat hidayah,
salah satu yang dijaga itu apa? Salatnya. Ya. Salah satu orang yang ingin dapatkan hidayah, dia pasti jaga salatnya. Kenapa? Karena di salatnya itu ada doa khusus. Dena assa sampajana. Tahu kok dena baca ya roh? Oke guys. Ihdinas siratal mustaqim. Oh puang patironga ka lalang madecing. Yeah. Patironga ka lalang madecing. Makutana ka. Iro watunna tabaca iro ihdinas siratal mustaqim tinggal ramor batuangan na. Hah? Yang kedua manca jipat doa ngamor ko tabaca. Deto na malango salami. Ya. Pala ko masampajang alele to ni. Ya. Delala aja na suku bacana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir. Malik. Ya kan. Isron. Isron dan as-semoga sampajata. Hah? Itu dia sange baca Quran si di huruf ulanya salai. Si di huruf berubah salai. Jadi mawatato tu ya sebenarnya baca Qurannya. Cuma silangat salai silangat dena cocok. Ulangi. Silangat salai silangat dena cocok. Ia ko salai pasti dena cocok. Tapi kok dena cocok belum tentu salah. Magai apa ia mi ampai dena cocok apa ia mi tomironiseng. Salah lagi. Ustaz. Salah lagi ko ia mi tomironiseng. Ya dah? Ia mi tu na salah. Tahu ko niseng i cocok. Napalesay. Salah sana. Tapi ko ia mi tomironiseng. Ya. Salah lagi. Puang Allah Ta'ala manipas suku yero. Apa komero leta puang makor na kada salamanang. De nagaga to sa sampajana. Inor na kada puang la yukallifullahu nafsan illa usaha. De ubabani tawe ko de nulay. Jadi ya to na tule. Tapi ya na jadi masalah mega makokwe. Magay pa ibu. Macam mana mungkin kerja mengaji? Ang kamelo makaliman na din sa mga jiyan. Digaga. Nah, yang jadi masalah. Ini kan kaidah Nabi apa katakan? Taraktu fikum amrain. Intamasaktum bihima. Falan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Narekomelo ko tiapu satu. Berarti pakai salama ya deh? Pakai salama. Nigi tahu tiapu satu. Rilebo natanaya. Lap-lap bimato serimondri na po ang Allah Ta'ala. Dua mitu pasan na nabita. Piare kurangi. Akacuri sunnah na nabita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jadi masalah. Angka biasa tahu ipodang. Tomato-tomato. Macam mana mungkin mengaji. Nah, kede cedek. Tambahi. Nah, kede. Masiriki jelo mak guru mengaji ustaz. Kada kaaga siriki ki nah kada masalah na matoani. Maga mane ko mak guru mengaji. Ya. Iya ko ya syukurlah da kakong katau matoa melo mak guru mengaji. Siapa tahu matangangi mak guru mengaji na mate. Betul? Ya ko matanya mak guru mengaji na mate ni kita makada mate maja. Hah? Apalagi kumatengangi maka pelakuran. Nah kede kecarana maka pelakuran anak perlu alhamdulillah. We namu alhamdulillah akurato. Ya. Apa megala dia kurung tu. Aja na alhamdulillah ini sangi. Alipu lagi dia ini sangi. Apalagi alhamdulillah. Iya. Ini Bapak Ibu. Nah makanya ibu tatarangi cede siria leta aja na mega sirita nama kuras siri dengar na salah
Magai masiri mak guru mengaji. Magai na masiri pak matoani. Masiri mak guru mengaji na sabak matoai. Tapi matoa deni semengaji dia na masiri. Cocok nih ga? Mohon maaf ya kama tersinggung jadi itu nak kena. Ulangi. Matoa isuruh mak guru mengaji masiri. Tapi matoa deni semengaji dek na masiri. Tabawa ni lisu. Yeah. Jadi ini pegawai syara, ustadz semua mestinya jadi guru mengaji semua. Yeah. Mestinya jadi guru mengaji semua. Untuk apa? Kepada kasih seji salat melo mengaji Yeah. Tapi ang katona makadasang nama gampang magure mengaji mako kusase gampang mengaji kada magai nah kada nanang kana kurang ke bahasa Indonesia ya wana. Ya. Ini mani yang penting mak guru ki. Yang penting tabacai. Ya. Iro pale ko makomito miro pakuragata. Puangi pamatroi yang penting ang pakuragata. Nasabaya po ngalata lemina rekeng niata. Si bawa pakuragata. Ya ko makan jamini tak bacai. Ya. Apa biasa ni kuruntu ero. Kata bandari ki baca yasin. Bukan di surah yasin. Nang katulisan Indonesia na to bau lancar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sisan na yala bo na. Napayale kurang cocok digagay batuangan na. Tabace jolo iye. Kada dewi sing kada mapli na lancar rada nange. Nah kadang ke bahasa Indonesia ada. Iya, alhamdulillah. Jadi enor termasuk jokan ni akalan atau aca tak pekono acarana ya ro kasih tahu de panisatan re hurupu wat dini baca Quran nasaba angkana pangantarana bahasa Indonesia. Persoalan diterima pahala atau tidak dia jaga urusan tak apa makanya nabi tak nigi tahu tak pusing di hurupu. Nasabak mapacing na ikhlas 10 apalana. Ina tu ampai ko kaidah pak napa makada nigi tahu. Makanjak baca Quran na nama lengo. Ya, ikhlas bacai. Degaga na larang matu sermon ni po Allah taala siriwana sininna nabi ni isa surugai. Nigi tahu patu bacana. Lolongan i 2 apalang. Ya. Sit di hurupu 2 apalana. Ya ko patu-pati, kiasan patu-patu. Na iya to na rupale ko maguru te mengaji to nga patu-patu magi na 2 na lolongan nomor sidi. Magurui nomor 2 lolo apa sana na ulangi makoli-koli baca na papacuci di. Alhamdu. Siya gani huruf po yaro? Ni kamu lerek nga pala nero. Nape alhamdu siya gami man ya pala na. Kasi aga nata puali po nange. Kasi apa lamang? Napapacu. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya naro nasa nabitaro. Ini yang mau dikembangkan magai. Salah sidin na Bapak Ibu sekalian. Ya komeko lolongan apalat tiap aja. Mati no nang kamu papalam lolongan. Pak guru tahu mengaji. Pak guru anakmu mengaji. Pak guru apamu mengaji. Minimal kau demi sepak guru surai lo mak guru. Ya. Angkana pak kuragata. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Deto nagaga siwa ditasuro. Aga pale. Ongkosoki pengaji. Ongkosogi guru pengaji. Nawat dikit lolong apalak Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawatar lolong apalang. Ya. Tapi mawata memat tawitu sesapa. Melo manyamang. Melo madeceng. Melo yasat tau madeceng. Tapi maseke. Ulangin kata biasa pakutanan ustaz-ustaz saya. Kira-kira ibu kong kadalik ta cek dek.
Tapon ri dompe kita perikanto giha. Mon ri kege di si sabue si badua sabue. Ha? Mon ri lalangi atau mon ri saliwangi? Mon ri lalangi. Kege magampang ingat ta mon ri saliwangi mon ri lalangi. Ia ko lalo e celengange kege magi na meta lepat celengange. Apa silat da sapa mon ri tengana. Betul tidak? Melo ke gaje masempo dalle. Ha? Ya ko meki masempo dalle lomo-lomo iti dalle na puangi mu pasu okolala na puriowi puangi. Itu syara'na ko meki masempo dalle. Lomo-lomo dalle na puangi mu pasu oko na puriowi puangi. Ye, sidi. Ko meki masempo dalle. Melo ki gamega dalle talolongang. Ka masempo nang ito? Melo ki gamega dalle talolongang. Mega. Melo mana ki? Ya ko melo ki mega dalle talolongang aga na puangi. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudhaifu liman yasha. Ya rosyara setiap lolonga ko dalle pasu isesa. Tanay mana ni gare? Setiap lolonga ki dalle pasu isesa. Ya. Berengi sesa o koto maperlue. Sidi mu pasu mancaji pitu. Pitu wadi mancaji 70, 70 wadi mancaji 100, 100 wadi mancaji si sabu. Ya. Ha? Mawata gaya ro. Tapi ya komelo ki kaminang. Tapi mo konirita he. Mabasato nga kiga. Ya kololonga ki di 100 sabu siaga seharusnya pasu. Ya kumak bicara sekaki 2,5%. Berarti 250 rupiah. Ya, cedela dami deh. Tapi yang kagak pasui digaga. Nah, Bapak Ibu. Tapi iya kami melo mega talolongan ta? Nasabak 1 jadi 7, 7 jadi 70. Agak igo kangi. Ya kololong ako di 100 sabu perengi mak berengnya 10 na. Ya, pita ni sekit na rota kada boh. Namakuta na ka melo ki ga mega daleta. Ya ko melo ki mega daleta pa mega megeti mak bereng supaya mega paselena. Peko caran melo longa mega na maseke. Ha? Wasa iya minatasili agagay ko pura ipake. Betul? Iya minatasili agagay ko pura ipake. Kode nang kana ipake tasili ka? Kumelo kinasali dalita po nga lata la pake o kuna puriyo po nge. Insya Allah aja dia tami tahu. Yeah. Tapi makore sang ita pa masung utama. Yeah. Kada melo si mabasalena, mate si siwalina. Maingat ko. Wat di memang kada alhamdulillah. Aberini deh. Maingat ko cek deh. Makan aja. Namiga to aja itajang Ay muatangi. Asai. Si panda satu ngata ko nuli peratero. Lolo ngasiratu nak berangir serapulona. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nigi to melo masempo dalle iya ko angke dalle alomo ko masija. Iya, ya kon kamu lolonga aberengi sesa. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya apa ini kan apa ya kata ni bo sila ada ni rekengi. Iya. Sampai-sampai namo laki na nasi keketo. Iya. Dia tu nang katasika ke laki ibu. Mohon maaf ya pasisambu mi. Kalau laki Pak Galung misalnya. Ta? Pak Galung. Ya roko pura itimba agabay ni ga malay duina.
Iya. Bene na de. Nah, makutana na cek de mua. De toro nang kaibut. Makro de toro nang kaibu kumilawi di lakaita. Pangalipelo de to nang katanoko-noko ro. Ha? Mo maaf ye, mo maaf. Kan melo je pakanjaki si pak ye. Ha? Aga panoko ibu kumilawi mengiloi pelo. Pangalipelo. De to nang kara-kara pelo sih. Mo maafin. May nga kibu. Pelo na mitu galaki. Ada negara papelo siya sultan na matilo. Iya. Aja. Apa iya ko napakatannya mana ni tiripusa na. Na melo ki maseke kangi abalata ki buar nyaleta itu. Magai tapak guri la keta maseke. Na pak guru ti kalasi. Magai nah kada abalako ya le manangi sa subui sesa. Betul tidak? Apa merenak ki kuna la manangi? Karaku aki. Ya. Cocok moro Pak. Jadi terpedangi cede. Ya mohon maaf Ibu, mohon maaf. Kenapa? Selama itu tidak merugikan, selama itu bermanfaat, kenapa tidak? Aja tersekek, kualeta lagi tersekek, kemaga perlu tahu. Tapi yang katuto makor Pak. Ya kok keluarga na sekek paga tapi kota le way labo paga. De, yang katuto makor Pak. Ya, mohon maaf ya. Upasikan naman itu. Mohon maaf. Ang kataw Pak, kok kita ulangi mabesah. Tapi kok keluarga na maseke. Ya. Termasuk, mohon maaf, ang kataw Pak, ya kok kita matuan na mabesah. Tapi kok kita matuan na maseke. Mereka Pak kok kita matuan na. Pada kong kagaga na rin yung tumatuan na narike manang. Malah ko pada ko napakin rengi. On robotina napakin rengi, aga na po riwat tiba dodona. Na kada matu baja sangede ko mate indo a. Tawa ko to abolange. Nah kada mai to sinangka. Nah kada iya tulang ulat tualing Iko ta cica-cica mi mulai lalan si tahu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Apa aja juga macara mama kau apa meromo nih. Angkat to nakan-nakan cede. Tapi tanah podo digagak koy. Ya, tanah podo. Magi Bapak Ibu. Nasaba iro dale pongala ta'alam palai. Na iro dale tenrisan niga pole na. Lalu kegi nang kapole. Madari anu deni bayangkang angka. Magi na ya pole. Madari to makan jari kengi na diga pole. Betul tidak? Contoh. Pamega tu contoh ya. Biasa ki lolongan milo pole ko sapisat ta pole Malaysia. Biasa. Apa ya tu topa Malaysia andala nyero milo. Na yero madari Pak, iya ko melo pole Malaysia angka tu milo pura mana yoki ya sana. Toh? Ya no sapisa mure dan seterusnya. Pura tu mati yoki mana kana tu makutana. Ndok togi ya sila ni je to kenge memaleng itu milomu. Kadang ke mana ni sana ko tu. Sana na baca. Oh ang kecil dia asam masalah. Magai. Oh iya tahu seke na malaparu. Toh? Nakalasi. Mabuat je cek de to. Mohon maaf. Ya. Naruntut na iya sange cik dia giling podang itu pramuki. Aja malingi. Matili tapun. Aja malingi. Aja nak kedeni lengir na sapi sata. Nawa sapi sa melak bimui. Tahu lagi lihat daripada sapi sa. Magai. Coba.
Bayangkan ipale. Ya ko maja si Pak na tahu maromo ang kaniasan na menre na icore. Mohon maaf. Betul tidak? Tapi ko to makanja si Pak na mau tahu lain maromo to tania asan na menre magi nang kaya ipendre. Magi na karo nasaba sipa-sipa kanja tapakewe turi pada taulino. Menjadi sabak. Menjadi sabak. Bayangkan nih onro kanjana si Pak na nabita letu asrimon rina pongala ta'ala. Ya. Selama angka mau payasa salat tau matapa setiap waktu angka tau mangkalingnya sana Nabi Muhammad. Tari angka je baraka ikiringai Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Magi nakwa. Ya. Wis saleku maka ada malampe ceramaku. Wisang. Ya. Tidak apa-apa. Sudahlah. Ya. Yang jelas di tempat ini kita ingin bagaimana cari kebaikan. Jadi aja gagah maki buat susah. Onro kanjana Nabi Muhammad Pak sinina tahu kanjae rampe-rampe madecengi. Ulangi kalimana Pak. Bayangkan Nabi Muhammad onro kanjana tahu sinina tahu kanjae rampe-rampe madecengi Nabi Muhammad. Coba negara bayangkan Pak. Tahu kanja rampe-rampe madecengi. Magaro kira-kira kanjana. Ya. Ini nih. Jadi ini simpul apa? Jadi denaga pada tahu upa setiap mapede cengi tahu tari angka jasa na menre. Tari angka sana menre. Latu kamalino matu Pak. Coba Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Apa carana dena suku kanjana Nabi Muhammad? Dena mungkin manca dia kecara suku. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi baca barusan je papa suku apa dan seterusnya pemahaman kita tentang hak agama. Pemahaman kita tentang kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jangan sampai selalu mengatasnamakan sunnah Nabi Muhammad. Tapi justru malah kita jauh dari sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa itu? Bagaimana kita memperbaiki akhlak kita. Ya. Ya apa ya rokang anak-anak minangero. Anak-anak mi rona lupa deh. Ya. Anak-anak mi. Yeah. Angka to masih Pak anak-anak. Yeah. Anak-anak min. Tapi angka to masih Pak anak-anak. Tapi yang sudahlah. Mudah-mudahan. Setiap apa yang kita lakukan bernilai manfaat satu. Yang kedua setiap yang kita lakukan bernilai ibadah. Yang ketiga, mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan, insya Allah dapatkan pahala berlipat ganda di sisinya. Yang keempat, semoga amalan yang kita lakukan, timbangannya nanti di yaumul kiamat lebih berat daripada keburukan kita semua, insya Allah. Yang kelima, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari azab kubur dan azab api neraka. Semoga kita semua dapat di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dan semoga kita semua insya Allah jadi penghuni surga sama-sama insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Wa shifa min kulli daiman wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana